porodični život je, budući da je naslonjen na veliku tajnu braka, po svojoj prirodi pun muka. Crkva zna da će oni koji stupaju u bračnu zajednicu imati nevolju tjelesnu. Ovo je iz poslanice Korinćanima, prva, to kada apostol Pavle savjetuje, ima i ovaj put, a u braku ćete imati nevolju tjelesnu. To je ta, kažemo, varijanta krsta i kao takvu je sad primite. Ako ste uzeli, tako se osvećujte. Kaže, zbog toga im daje svoj blagoslov i kao obožujuće prima i trud i muku njihovu. Kaže, odlazim u manastir, jer sam tamo u svakom trenutku pred Bogom. U tom manastirskom programu. Znači, to je taj jedan, kako bi rekao u dubljem smislu, sozercateljni ambijent. Jer manastir ti to pruža, obezbjeđuje. Ulazim u brak, kaže, Boga radi, i susrećem se sa mukom. Znači, to najprvi dan vjenčanja. Sve je lijepo. Je tako, rekao bi čovjek, najbolje bi bilo da umremo koliko je danas. Je tako, da se ovo ne pokvari, nego nas ovako fino i opojite i ispratite. Ima naš Dimitrije, on ima jednu njegovu teoriju ovako zanimljivu, mada ima dosta elemenata istine. On kaže o ovim mlađim generacijama, kaže, nije dobro da ulazite u brak mladi. Vidi ih nervozni, onako neuravnoteženi, nestrpljivi. Nego kaže, sačekajte, mada ima tu malo ironije, ali pravo da vam kažem, ima tu dosta sačekajte, još malo, strpite se. Pa kaže njemu, ti da uđeš u 80. godinu, 80. a ona za tobom 75. Pa polako, ta sujeta fino iščili, pa ti ono drva, znaš, znate, do šporeta, a ona uz tebe, znate, kaže, nema više ni šopinga, nema više ni tih nekakvih hirova, prohtjeva, putovanja, što nismo vamo, nego se sve svede na nekakve osnovne potrebe. Onda kaže, možemo da vas vjenčamo, sad ste kao zreli za brak. I ono još malo se poživi i to je to. Prilike, brak je prošao onako fino, miru, onako u slozi.